Hello mga kabarkads, mga kasisters, kabrothers. So, nana ko ari sa sikatuna. So, very beautiful. Like this. You see? So, excited. Nice. So, very nice. So, good. So, tara, enjoy. By the way, this is Marie Galario. Rosemary Galario. Just call me for short, Marie. Okay, let's go! Na feel na nga na ako sa laing planeta, laing place. Ano man yung si Jamal, si Juice, no, di ba? Di ba, you see? Di ba? Nice. So, this. Hello mga ka-sisters, ka-brothers. So, nako sa pinakatap nga part sa sikatuna, mirror of the world. Mo ni ang view. So, very nice. So, very creative. So, very nice. Muna ang pinaka grabe ang pag-create nice kaadyo.